लंखा इहुचिनि media friend दंना तिनि काइसा कक चारमों जों विशेष के मासाका जों जतो साइमानो तिनि कनै ताखु तिनि गुरु पदबाई राजीव देवर्मा बरो आसामबारि विद्याबिलनि बरंदाव एकदम बदारबाय गफाजाक आं बनरो थांखा तिनि बेलायखने गपाल हामबिया हमानो बरो बिना दुसै पर कोनो सामं हामबिया खालायमा गरै फियाबा बरो बदर गान्दार दंगो तेबो जों कामके साइमाखा बरोनि खेतो ताकफोन बरोनि खेतो आयं फेन्सिनि पारो इंडियान निकलायो अब किन्तु फेन्सिनि पारो बरो माजे माजे आरो फसल खालायलायो खेतो खालायलायो हागे प्राय माके थाङै दंमानि किन्तु आ समय हठात थायै बरोनो बांलादेशनि बिदि आरो बरो दं फायखा किन्तु जों साइमाखा बरोखाने कोनो प्रूफ करै बरो साम हामे खालायमानि अब कोनो बरनेरो प्रूफ करै आफानो बरनि दुसंकाय बरो बॉर्डर क्रॉस खायमानि अब निने कोनो बरनि बिजा ना जागिया आबर सबते बरनि जायांखा फियाबा जों खनाका अब हायके थांफानो 3 मास बिसिङाव बर योगु अबका आइननि मते जों खना माने आइननि मते 3 मास खाने बर योगु फियाबा बरनो के बचरनाय क्रिखा बर 11 मास माकाटे 11 month अब बेलेखनो कपाल हांजांखा फियाबा जों अनेक चेष्टा खायबानि बिसिमबो नेरो साइमा खाना आनि डिपार्टमेन्ट होइते आंनि जे 3-4 बार चिठि सुइखा आनि रजत डकुमेन्ट दंगो जोंनि हाई कमिशनार अफ इंडिया टू बांग्लादेश विक्रम देराय स्वामीनो आं 2 बार चिठि सुइखा तामोखेबा आं बिसि इन्टारेस्ट नामा हंखाय अब आले एलाकानि बरक लायो आसाम बरेनि 26 नम्बर कन्स्टिट्यूशन लायो आं बरनो चिनिगो ते बरन परिवार गोबां मानरो फायखा अब आं बेलेखने खानांखा मन 2-3 बार आं चिठि सुइखा जोंनि हाई कमिशनार न आबर बिसिगो आं बेलेख हामबाय मारनाय खरसा आनि बंधु जोंनि जेरा फाउंडेशन नि सेक्रेटारि मुसाहिब आली बो आंबो दाबो दंगो बबो बेलायखनो साक्टारनाय जों गोबां मेडिया जों नुखा गोबां आलादा आलादा कक सालायो फियाबा आसल जों कगनमा सालायनाय विशेष के आं तिनि मौलवीबाजारनि एमपी जोंनि आब्दुल साहिब बो डॉक्टर बो किबार बो फाइजाक बो आंना कक सालायखा बो जों बेले हेल्प फायखा बुनबाय I really appreciate and give my regard to our MP, Dr. Abdul Sahib, MP Maulvi Bazar, for his initiative, for his contribution. I will never forget. And especially, I also would like to thank the DC Maulvi Bazar, Nahif Asan. He also have done a lot of performance regarding these issues. And also, I congratulate and I really thanks from my bottom of my heart, Advocate Komalendu Das, Maulvi Bazar. He also helped us for their release. Therefore, I, on behalf of Tripura government and on behalf of myself and on behalf of the Jara Foundation, Musahib Ali, we give our best regard and thanks for their active participation and contribution and helping hand for releasing our 2 Indian national, Rajiv Devarma and also Gurupuru Devarma. They are very innocent. They have detained around 11 months in Maulvi Bazar jail. But fortunately, this is already clear. Coming on 12 December, they will be released and there will be repatriation will take place. And I myself, with our whole team, will go and visit, will receive him and in Kolashihar. And also I give thanks to the DM Kolashihar, UK Chakma. He also worked very hard for these issues. And also DM OS. Both of this DM OS and Kolashihar DM are really contributing their performance. So I give my heartiest thanks and regard to them. Bonibang ang balay ke hambay maronay. Taibo, chini kabang mo chini oroni ni NGO rok. Kabang mo chini borok rok. Borok bhaino, borok bang surika. Tibor bang samkhaika. Ang sachungya, so kabang mo chini tibra saro bhaino. Jotono khanangjak, dukhanangjak. Borok kuno samung hambiak laima kri.
borok kono criminal activities bo yaw kri borok suja borok kaham tamang kheba waisi su borok bodar tongma ba borok waisi su fencing pari thango abro borok dos kheba o sababik hayongo sudu borok chimiya je borok border kinara tongai rok borok thang phainglai tonglai kheba adro borok kapal hamya borno arang bidiaro borok rom tlang thangka borno bagai जों kapal hamno mano chini chesta bai te chini ani bono mano chesta bai te ang hambai marunai chini Bangladesh High Commissioner India ni Bikram Doraiswamy boga personally ang call selaika te bona chithi busuikha bo bhaino boni contribution butongo bona mang I really give heartiest congratulations and thanks to our respected Bikram Doraiswamy for his contribution and for his performance. Thank you very much.